Wemeli ke Shillong Sound Bah Sanbor Shulai hagasngi balang ulapli ba ya ke projek umbam ka bah nyuk klur nyuk saulak tingka na ke bynta ke Madan Laban bat Madan Laban. Hakani kesngi ladon langru nadu ki officer na ke PHC kumju na ke Shillong municipal bat ru kinong nyelam Shnong jong ke Laban bat Madan Laban. Na kaliang Bah Sanbor ule thu bakum unong mi khman la slam ula bodin ban pinyo ya gani ke skim umbam na ka benta ka than uang ru badai ka jingetrei lang bat ka shnong kumju ki bor sarkar kilala ban pendep ya ka te ka project hakapor ka bapiang shu uang ru banang ni shakhman kin beteng ban yetrei lang bat ki nyo dor par shnong na ka benta ban penti kana babaro ki shnong ki bahap ha ka constituency ken pahu ko umbam umti. So banai kublai ya rang ba shnong jungi iba yostar sun jong daga shnong marlaban ya laban iba rupa green marban yang mai khodi ba mnu belum sekretari shnong jong daga shnong marlaban ya laban kumjuru iba Edward Karawan lang borong ba shnong juga dobar shnong laban iba raja undang puir belum sekretari shnong nanti ki kontraktor joka PHC nanti kirang badong jung boro argi dobar shnong pat boleh dalang pat kam tamru yai ku boleh terpang na kalian gajongi ngaku muameli kinong kitkam jong ka MCIC 19 South Shillong Provinsi boleh dalang ba Anthony Marwen nang tau PS jongai ba walam bokongwir bat boro ki dekat jong ka MCIC boleh dalang berkamtam ya ki official baki naga engineering wing juga PHC berpro ki ground force juga PHC boleh dalang ki engineer ki SDO bat ki wiwi ki official boleh walang PHC department berkumjuru nalang kaliang juga Shillong municipal board lawan mikmat di Gordon belum urusan jong water works just bat ki wiwi ki berpro ki official bat ki nomtre juga Shillong municipal board kiba layanan lang ada kasi kebetulan buat keba ya sopla kalau makan ada seman kasi kaslap mata kasi habang ibu ya kan rong sobel aingo yu blai buai ni ada kasi keba ko ngelek ban pli ya kan sate sepo cloud mo ketika telung juga wa bobon jadi katihan teh hanya cloud te ya keba pila ya saki plai bakat kawai kita kini kita lasna lalu sedang berkenal lain pun riu kemudian latai ya kada ki tu ki officer ke British officers agi di porgi barka lagi itu dan nak benta juga tu ke alicel wata ke ba la pelat dan bertaka laban part of laban ya ke benda kasi berkiwi ke pengalaya penting ba kiwi ki skim ki bangilaya ki ka bangilaya pelat ki tan lu paling pulun mensan nang ta citan laban ke bangitang yele atau si nang ta kini tan bisul purlum chat singi opportunities new conditions nang ta ka relbong dunun kampon conditions Oxford long iladan keberangsa asli tengah ne benta berkang don berki kiwi di kam ki barit ki ba ria ki banang ya kata kelong ba kina penya dengan sogu banai kublai kerpang ya ka teamwork bargani ka teamwork nadu ki dor shnong nadu ki nong shnong nadu ki seng samla ki second thai nadu ki top official juga PHC department bat ki ground force PHC department hukum juru ki official juga Shillong municipal board ki ground force juga Shillong municipal board lagi je trail lang ka job hi kaba hakini sistem ki belanda bila sedang bani initiate ya daga scheme ku muamel ni nadu sistem kat kendai sepakat kendai arko 1920 islang bani dong series of meeting ki inspections nadu sistem alajar kat kendai la islang kumtu gila islang ba ngi ma hapor bu meeting na kopor ba ngadang long di speaker nadu dikipor ngi adon meeting apa conference hall apa legislative assembly hang tai ngile hotlut but top official jong body department da PHC and the municipal bagi dorbar stong poro ki bahaba poka
Shillong Municipal Board area. Shillong Municipal Board area except cantonment area. Kali kalau mai specifically tang yaki Shillong Municipal Board area. Te ngia perkhat ya kadang marba kadang kala sedang haga nakaliam kanjing ya dia keren interaction. Te kibobul ke official bar ki nong kit kam shnong bar kile ai jimbut bahot ya kaba kum hadu menta kapiang. That was during usdam hat drive arada hat kendai. Then re kadun pakai gilong concern kum kinong chong shnong ba kum apply ba menta what namanta ka future plan kum no bangin le. Nomor ba man kasi ila sarban mi guest house kia sina sau mala sanbala kila kampung pini ki building ki kini ki asam type lalu ki bayati kila pan pra la sina ben ko kipor ka building bylaws kalong G+3 kamut sau mala te mentala arsdem pan benta kala mi G+5 hiyo ben chile te indru mala temur ka jing don kam ya ka umbam umdi kumsat kumding kalong ka ba high demand. Pili bentar di commercial building everywhere. Tinggi perkat yang kata ko por dia house arada kenai. Tinggi seselang ban initiate ini scheme ko dan scheme no personal scheme no ko por ko bagi perkat. But kita ngon rubun gini scheme ke ba kita ngon ruki bun ki proposal ke bagi daya penkre sya ke bagi keren. Bat ngin dari keren kam kut tang ne bagila pelat yang ko ko ba nyok krur yo saulak kala kut tang ne ndai ni habar perkat pilai kat ne yang ban kasih ba china yang mental in real malah kipen prai ki yang rem kala nang sira watir nang tiet watir da ki atiet tu kala nang sira ko kejur kam ko konsum bisa dia ko kare ko ba high demand te kini ki expert na po ko municipal board ban na po ko PHE ba ru na ki dorbar sedang mengir kan balon nei ka bayu balong na penta ko future plan ya plan ba ngide morai ko ho ngide ki guardian dan ngide ki try ni mitulung hangne hapo rat dapat belum juga baru ada report hari pelai mentan kesaki dari 1936 last night di telungom awak dengan guru belai nyim guru